Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Munyemere tuganire ku makuru akomeje kugenda avugwa nyuma y'urupfu rwa Lieutenant General Innocent Kabandana, umwe mu basirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ndetse uwitwa Major General Nzabamwita yigeze kuvugira ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, akaba yagize ati ugiye hakiri kare cyane umuvandimwe. Ni amagambo ya Major General Nzabamwita wasezeye kuri Lieutenant General Innocent Kabandana. Ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya Major General Joseph Nzabamwita yunamiye Lieutenant General Innocent Kabandana werutse kwitaba Imana, amugaragaza nk'umwe mu bayobozi beza igisirikare cy'u Rwanda cyagize. Ku cyumweru tariki ya 7 Nzeri 2025 nibwo Kabandana ubaye umuyobozi w'ibikorwa by'ingenzi by'inzego z'umutekano z'u Rwanda i Cabo Delgado muri Mozambique yitabye Imana azize uburwayi. RDF yatangaje ko yaguye mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Ambasaderi Major General Joseph Nzabamwita abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter yagaragaje Kabandana Innocent nk'umwe mu basirikare b'abanyamwete RDF yagize bitangiye u Rwanda kugira ngo rero ubuhorwe. Ati Lieutenant General Innocent Kabandana mugenzi wanjye ni umuvandimwe, ati uri umwe muri ba ofisiye ati b'abanyamwete ba RDF batanze ubuzima bwabo mu kubohora ndetse no gukorera igihugu cyawe cy'u Rwanda. Ugiye kare cyane ariko usize u Rwanda ari igihugu cyiza. Major General Nzabamwita yunzemo ati tuzahora tukwibuka nk'umwe muri ba ofisiye beza ba RDF, genda amahoro mugenzi wanjye, ati tuzongere kandi tubonane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda nibwo Lieutenant General Innocent Kabandana yinjiye mu gisirikare ndetse ni umwe mu barwanye urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Mu zindi nshingano yakoze harimo kuba umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda i Washington DC. Yabaye umuyobozi w'amasomo ku ishuri rya gisirikare rya Gako, aba umuyobozi wungirije w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo UNMISS. Yanabaye kandi umuyobozi muri RDF ushinzwe ibikoresho, umuyobozi w'ishuri rya gisirikare Rwanda Peace Academy ndetse n'umuyobozi wa Special Forces. Muri Nzeri 2022 nibwo Perezida Paul Kagame yari yamuzamuye mu ntera amuvana ku ipeti rya Major General amugira Lieutenant General. Byaye nyuma y'umwaka ashoje ubutumwa bwo guhashya ibyihebe we n'ingabo z'u Rwanda barimo i Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Akaba rero yaritabye Imana azize uburwayi. Imwe mu nkuru zagarutsweho cyane muri iki cyumweru cyangwa se muri iyi weekend dusoje. Mu yandi makuru rero akomeza kugenda avugwa nk'uko Ubushinwa bwatanze ubutumwa mu kumurika ibitwaro kabombo ku rubuga rwa Tiananmen i Beijing. Ubwo hizihizwaga imyaka 80 Ubushinwa butsinze Ubuyapani, umuyobozi w'Ubushinwa Xi Jinping, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'umuyobozi wa Korea ya ruguru Kim Jong Un bahuriye hamwe ku nshuro yabo ya mbere y'akarasisi gakomeye ka gisirikare kabereye i Beijing rwagati. Ni akarasisi k'isabukuru imyaka 80 Ubushinwa butsinze Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose, aho bwerekanye ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo misile ziheka ibisasu kirimbuzi, izambukiranya imigabane ndetse na robo z'imbwa zishobora gukoreshwa mu rugamba. Na karasisi kitabiriwe kandi n'abakuru b'ibihugu 20 ndetse kitabirwa n'ingabo ibihumbi 10. Bibaye mu gihe Xi Jinping arimo gushaka kwerekana ingufu za Beijing ku rwego mpuzamahanga, bitari mu bukungu gusa nk'igihugu cya kabiri ku isi mu bukungu, ahubwo no kwerekana ko intambara y'ubukungu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika idahungabanya gahunda ya gisirikare Ubushinwa bwubatse igihe kinini. Inyabutatu ya perezida Xi Jinping, Kim Jong Un umuyobozi wa Korea ya ruguru ndetse na Vladimir Putin perezida w'Uburusiya, mbere y'uko bose uko ari batatu bajya hamwe mu karasisi, n'indi shusho y'uko politike y'isi iri guhinduka bitewe n'uko ubwari ubwa mbere abayobozi batatu bagaragara hamwe ku mugaragaro mu gihe nyacyo isi ihanganye n'ingaruka z'intambara ya Ukraine. Inyabutatu ndetse kandi na karasisi ntabwo byashimishije Donald Trump. Yabanje gushyira ubutumwa kuri Truth Social ashinja Xi Jinping kuba yaracuze umugambi wo kurwanya Amerika hamwe n'abandi. Umuyobozi w'Ubushinwa yatangaje mu ijambo rye ko igihugu cye kiri mu ruhande rw'amateka. Ubushinwa bwashoye imari cyane mu bwenge bukorano mu bijyanye n'intwaro, gusa intwaro za kirimbuzi z'Ubushinwa si nyinshi cyane, ziracyaramagana, aho rero ku mubare ziri inyuma cyane y'Uburusiya na Amerika. Gusa inzobere muri geopolitics
zikaba zigaragaza ko Ubushinwa buteye impungenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya rero ni amwe mu makuru akomeza kugenda avugwa hirya no hino muri rusange, gusa reka mbabwire ko Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa yegujwe nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Nzeri, inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa ari ku munsi w'ejo kwa mbere yakuyeho guverinoma kubera gahunda zayo zo gukemura ikibazo cy'imyenda y'igihugu, birushaho rero gukomeza ibibazo bya politike biri guca intege ubukungu bwa kabiri mu karere ka Elo. Abadepite batoye kwirukana Minisitiri w'Intebe François Bayrou na guverinoma ye ku majwi 368 ku 198 y'abamushyigikiye. Perezida Emmanuel Macron ukomeje gusabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusesa inteko ishinga amategeko no kwegura, ahubwo arateganya gushaka Minisitiri w'Intebe we wa gatanu mu gihe kitarenze imyaka 2. Ibiro bya Perezida Emmanuel Macron byavuze ko azashyiraho undi uzasimbura Bayrou wari kuri uyu mwanya kuva mu Ukuboza 2024 mu minsi mike iri imbere nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Reka mbe mbashimiye, mbifuriza ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru.